Sebelum ni bulan yang lepas tu masa saya WhatsApp tu, bulan lepas kreatinin 178 macam tu kot. Dia punya EGFR 37 dalam masa lebih kurang 3 minggu lah program ni. Kreatinin 151, EGFR 46. Ada perubahan baiklah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ikut dah lama lah. Tapi saya buat sendiri-sendirilah. Saya tak ikut program. Lepas tu tak berjaya lah. Saya buat sendiri. Cuba tak ikut betul. Tak ikut tok guru betul-betul. Main try and error je. Dalam masa 3 bulan lepas tu memang saya try pun. Tapi saya makan pun tak pantang sangat lah kan. Jadi bacaan tu makin naik pelan-pelan. Dia punya kreatinin tu dia naik dalam bulan yang pertama tu 167 dia naik 69 70 dia naik. Oh, ini tak boleh jadi lah ni. Mana kena join lah. Sekarang dah amal lah. Sejak minggu bila start minggu lepas tu rasa kenyang lah, rasa tak lapar. Kira banyak pengetahuan lah dalam bidang. Banyak pengetahuan, banyaklah yang sebelum ni saya baca ada sikit-sikit, tadi bertambah lagi lah, makin bertambah lah. Saya pilih Dr. Ju. Dan saya ikut program selalunya saya jumpa kawan-kawan tu. Saya nasihatkan try buat IF, tinggal gula dulu. Jangan ambil protein, makan protein haiwan. Kemudian makanan basah gandum, makanan proses jangan ambil. Itulah saya nasihat kawan-kawan yang ada masalah kecil manis kan, kolesterol tinggi itu. Kalau nak lebih lanjut, saya cakap ikut program Dr. Ju lah. Nak lebih detail lah. Ucap terima kasih lah kepada Dr. Ju dan semua staff lah. Okay. Dan kirim salam saya lah Assalamualaikum kepada Dr. Ju. Terima kasih banyak.